ba bantai dor lingdo menteri badai kami ketanat kamrep ke sarkar jela ula pentip ketanat kelap penwi cingtho bagi norep kini yok biang kelat penong kam doi sbo kum ko yuria kadap mop at SSP hak cikarep nak bentah cingthong jungki ya kani ula pentip hak jingi kran bagi lat patai kubor hading ke jingelang yemer jingmut bagi nong elam shnong ki nongrep kumcu katu kani ki MLA na ki constituency ki bahaba East Khasiels district hagan no phaisngi khat pratrik noilar arjar puar luang ba ketanat kelap penmi ke office order khandai trik noilar arjar puar bakani kelawan hadin prasnem nadu ba sarkar jela leng ba ketanat kelap persenge subsidi nak bentah ki dawai sbo laong ba ketanat kelap penmi ke office order khandai trik noilar arjar puar bakani kelawan hadin prasnem nadu ba sarkar jela leng ba ketanat kelap pensenge subsidi nak bentah ki dawai sbo shikin ngrep kata khadar trik julio arja khatsau khanang ban pendunai cingta ki dawai sbo ikakot ke khia ki nong shnong luang ba kecingwan ra ke office order ban sya pen kam dawai sbo kan long hai katu kani ki cikarep nomor layu i ki cingdong kam na bentah ki marep kumu phan sosau ukubi upul bat kiwe ki bucurep kan rei hak jela da ba penpa wa hadin ka hukum ketanat haus nem arja khatsau kalau ra ka cing khitu ki dawai sbo ki ngrep ki angsla na cing kudor ulaong ba subsidi kan dang beteng sange bench na bentah ka dawai sbo handrei ketanat mentah kan pej ba kador kanwan kum kador belamang da Ministry of Chemicals and Fertilizers banirap i ki ngrep luang ba Meghalaya State Cooperative Marketing and Consumers Federation Limited hapo ka Department of Corporation kandai tamaka ka benta ban sheme ka bah dawai sbo kasila na ka Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited but ai pen poi shekinong rep ki berengkam luang ba katan agriculture ba horticulture kin shim ji thu ichaka ki berengkam ban pen poi ki dawai sbo kat kum kinong kam kinong rep hagite ki chaka ibabun ki iba ngilayo ikini representation ng kaliang department dagi spa tali ki jing thok ngilayo dagi babun ki meeting nila da benisyo nadu arja prata terdi mi shakti kum minister jong karakter yang tingila ipolong ini meeting ring akan mau ba last year ni polong biang gawe ki meeting bangi adan kampun na kaliang ki amalir ki dan tu ningon bangi la ikran ki ning la sim bakum no ba in ailat ka department kan le ki bodon kam ka department kan le ki lenti ki bahatam ban ra biang ki na ka benda ka jugi ki no jugi bagin yo biang penting sbo hakador ka mata mata kalong arla sya yuria ke bas sanspa minta ke happen thiet khalai spa khatsau spa gadon ko pole ko kiudor ko position khat new spa den ringi wanra yang ngi pat ya kani ke scheme ko batmai ka ba kinyo inorap kinyo na po mikofet but ngin ka mikofet kan shim na po ka ifco the company wan ay ya kani ka spo but kinorap chung kithiet nanti lingba lani nagaliang ko department kan identify ko block affected tang block affected but in buis di block in don ki outlet but itu ki outlet ki nongrap ki jong ki nyoban sebe ki kani kamdei bo khata ni jela boy ki don tang ki few blocks ki khata ni kum ka mauran kenen block mau kan ro block nang ta ka kana sinong like ro block ka melim block soyong block nang ta ka kita ki block iba la syakta mo lang block kini iba syakta akan yang beda karakter yang nomor kita nongrap gitu tidak pun ibarat ya kini kita nongrap juga dicor gitu yang pan kubi kita belajar keteng termuli sosau kajuan kita gini gigi bro kita nongrap juga di syakta dan nanti kadang orang ini mengi perkat na mentah gini ki areas ban umdai ba umbai kan ni kasbo bagaimana rak rupa ban dia pathar bahkan long pathar yang ini kan monitor na kalian department ban kecing try lang bagi nongrap sing nongrap but the block office bodon nak tu affected area begini yo ini dawai am ka arajar khatsau ka dei ban discontinue ba ya ka scheme hawar jar khatsau kan notification go mi na kalian sarkar ka ban discontinue no ka subsidy scheme na ban thiet na ka ban ta bagi thiet ki nongrap begini yo ki nongrap ya ka chemical fertilizer dikatakan itu ni mentangi kamot ni kam ang ba ni ya ka ni tunduk ya ni manra be mata andrai ngi wanra daga ni scheme ko thumma kabare bagi nongrap jungi bagi juyo mencuak sedikit na isai kicai kit ya ka sbo na po mi ko fat bat mentaro kami ko fat kan le ko dan kam kan wanra limbaga ifco company ko ban dari ka government certified fertilizer company kaba wanra kan ni ka mar hapo mi ko fat bat kin shalan ngin ai gin shabaro kini ki affected ki gani ka alternative ni kamdei bangi ka organic kamania organic gani tu ifi gawai ka bapin tipsha kan mau bayo han
Usosap, Yokobi, Klam ke Yuriang ada tu pipi nomla. Bagi norap jungi kibarap ngani tu pipi kini kimarap. Umdai bagi bami lagi. Kide, kibasa ge sam nangani. Kani kamar ke balik jungi nang ni. Siapa Asam, siapa Nagaland, siapa Siliguri ke balik keleng-keleng ngani tu pipi mah. Da ka hajar ton ni tu pipi sibana. Iyo datang itu nang sudah bitaru. Umdai ongi pi kani ke bagongsan kalau mengarap. Nang bagi norap jungi iyo jungi toy. Dari mentar darap dengan orang pisurap tanpa surap nak kena untuk jian nom show. Jadi kaya kebangi orang ini skim kalau orang ada relief, kejauh kisi juga relief bagi orang ini kadang mungkin dia macam itu. Lagi ni kita cakap kiba mentar aku senam kila rap kasi ni kada baik. Pilak berpeluang organik kita. Ini ngilah dan pilak ini kita. Saus senam minta saus senam tahu. Kini kecingnya discuss, kini ke interaction bagi orang sing orang bagi department ke continue dengan approach. But mentang lagi, musim dia kini ka, right? Nak kebentar, bit ke dia, nak kebentar kecing bentor, jadi nak kebentar. Ndai nak kebentar jumlah. Sedang kecing bentor. Scheme, subsidy scheme. Nado senam agak besar. Jadi banado tu por nakaliang jo kipai norep la kolma da shisha la ut anam itu sokla tu por parhado ini skill bomatang yo i nakaliang jo kipai norep la samjinge ha abangi yo i kamtam yo senam brother aga jinge men jimot ko jelam jo minister aga hitarik pun besh ko jo senam aja aku aga tu jelam nakaliang jo kipai norep ayo ni simbata nakaliang jo soldat berkikun norep ina yo i ba kala sawa jorba kata ke jimpa sawa ke jong tiga lomba kumang yo i sosin asia na ka pa no na kijong ba na ko ka sem ko pa kichu don ka snem ka ba nalum biang sayo omno ne don par kisnem ki ba nalum mlo sayo pa sam ka ko biang ka jing yo ka jong ki ka bam tikan kadang yo i kajingkio kamtam hoidei bakane ka dawai spo hanus nam brother i kajingkio doar kalau long asha ini laisa kani ada sisha ka kata ya kayo kot chungki pa no isong tingyo i banakaliang jongi ro kung kinong ikmat kadiga benta ka jongi pa ba jongi ban pensno ya kajing ya ka jongi ki la penso ya kajing ya ka jongi hangi kung kinong ikmat kadiga benta pa ka jongi kung kinong ikmat ka penso ro sokka ya kani ka jinye Bagi dokumen sibun bahapo kaji alam jo minister buram jani di page anak kadap kadap ayo pelaj di office order jong ka jong berat mata kembali tarik bagi yo i balasya yang berperan kam ya kani ka dawai sport dan iso tu ya kani ka subsidi dang yai beteng ban discontinue pada ini segi pemerintah 100 balasya berperan kam ya kani ka dawai sport and then yo i kat kom kini office order ko ba kam sultanat kalong ba la sharu ba la aila ya ki officer jong in agriculture and farmer development akaban pen so thu aban organize the awareness program ko dokter akaban nakaliang cho sarkar jala ba sarkar india bahwa kedan gajing kamu ko ba ban ketio kadap karyang lingbang kesbok mari lani ko organic farm ne kaju opon ni so thu gajing pakla jo kati order office na majak so kaya pelapan komal cimut ibadah joni kalau ba la supemi kami order hak dah klaim dan consultation lan interaction happening asal kajian lah bagi baik orang